malungil son mirar adar guk mos bitun interprogram rawam rakap si sakla. Ya akil da mamrangir mga tirakra aiseng mlayang lakra ukurul mel angara godi ngara exercise rehab mo sibel. Almutul memang last time ada tu ang la mera era almel Sunday. Tudosin mora hospital at Taiwan la mo. So ira ada kuk mos me mo ngile mem. Tio ay se me lan di ka mamaltero mang kutel te alim ringa suliar beklad mo sabi lo malumol mo okya karmam. Gudar siya orgion mora Jackson bukti. Di kita terum ka ngara igel gora. Makrol subject ka umum das. I see. Okay, malaway si sumak para tapiran lagi dia kali mo two part letia. Kado ba? Atasigang. Okay, msulang kung wala ito malungin sul mura arbelo mesa siorgi de last week wala ito kita milsao der sele think tank lulmo ringia kaligirgidra kambes malungin luldasu mang suak lupa mo expand der sele ndal ngarang ang akam nara Washington nagplekira Seattle telkom baliguro ringia sebra time lagi mo ngada project mamal mora a Bremerton ma Silverdale lagi bulura a Washington ang kira siya lang ngara a ferry boat mo ringi oo may say anyway segid aklo matigra imol adel kersel ulman famous al adel ang Clela Walter Heller nga mlekira Silverdale tour da endra life ringi mlekersel di mlekersel mora ko dalel 1987 mal famous sa Rubac ulak mo mention tiyang wala yung nga Rubac at direct the suela nga mo helper tigidur da suratora a think tank ngal Rubac ubang PhD rin na economics so lang sera 1961 do arangul mga manlo famous mga gidel Kennedy amle hiring elmo chairman ra imora al other Kennedy Council of Economic Advisors nga gidel Walter Heller amle chairman ringi ol nga seura uldaswa makal Kennedy ulam mal to kaungil program ringi ngoba adel mal malom sul ade mal mudura economics mlo advisor ringi mang gida mil sadra gagidele think tank ra last week gagidele Brookings Robert Brookings am statringi gagidele ada direct kul bangela a Brookings Institute del create segidele Marshall Plan of 1947 mang mal famous hindi nga sireng lang gagidele Rubaca Cyril Ball started advisor president en YSL create a policy ma presidente ospe ringil create let's say executive order ngira rabara idum bypass ra olbir American bypass ra United States Congress imagine that takma say ngal ada wayal dingil marula legislation el bypass ra a Congress leng malungilaw de swell advisor na President Kennedy mang waya dimle helicopter oy di will mo hindi sigira create the economic council ra advisor na President el alsils edir karingi as a matter of fact gil chairman el ara under Trump ang kila Stephen Miran nga gida director nga seora at Trump el mula gagidele policy ngira tiagidele tarif letam na matik mo si malbuto kal bulu take advantage ra bulu Amerigel el cloth tarif tir Amerigel dia kal charge tir tarif for example over Europe emring rakawa am tiga amlar Amerigel multra Europe alu bang area dealership per se di Amerigel leng di segel tang amlar Europe multra sila Amerigel mang kamlok mak sa ditarole mo niya tarif ringi nagidel adam de advisor ringi direct le advice Trump mas gila del reduce sa gagi dele
regulation mamungil marala syobay. Direct mle fight masing girel morngo energy cost. Maulit masing namo girel mutele emisip sa bebira utman mornga oil ringi. The cell baby drill mal direct lamle the swell oy. So lang direct mle advice masing girel expand the manufacturing ra Miguel cut tax. Mangganga nagidele Steve Miranda Gomez ringi magal policy ringi. Ing why direct mle follow nagidele Walter Heller 1961 leng gagidel Walter Heller direct dilura agenedik mase kata tax e bay liberator agidele regulation na Miguel malbigay sa economy. Mang akbasaw tiang leng abelawa Gomez ringi namora point masingirel ngaringia ataramal ilimos kal adel economist L'Oriolo Bantri adra olbil ma presidente di ngal ada adar girel el partition dal girel lo masiul morabitang al ubeng morabitang girel mal di ngara as kasi ngara oltob da ngilul dasu e mal di oro congreso ma presidente take it or leave it and di take it advice el postrir len Diyan ngarang silver time boray dugam na sima mamadalia olbil silver time legislation na mal gora ungila sound ringi di question nak masih matiang ngarang ak economic impact del moral other belaw. For example to this day diya kada urar ngudre kita na mora at PGST hindi mlakal to da malungil gupti independent assessment tara other belaw tara economist pikir belaw. Of course, ngari tigil tedel advisor gidel ngari ngil Calbrat, ngari ngil Adas Shabal, ngil Tararubagal. Wow, that's fine. Tige idakal kerbelaw. Mo ngar to met kertiang lel anytime gardi ingul me ogera question ngi mo. Agum na sa namora point mas hindi akal makita ngari imora. Lagi do siga adel lo laba lomes maudas lungil lo ngasewra government gid mo. Atara mal politirnya adara meriak masing tiagi dele obisra economic advisory ra president amla olga seu ra president mase giredel faster investment el merabrigel menang temla matirik masing girel mo o ringa agi dele policy friendly maka mesang kita Trump announce mase so far ang 18 trillion dollars and $18 billion sa audaw del blal betik len investor sa amar-mara merigel investor manufacturing or even kagi dele AI ma chip manufacturing len ngara mlambo ngila policy direct lelo nga seura legislatures ma adra congress ma congress lo morngia tara audas will assess agigile legislation or tobda. Indirect will provide a guideline and more policy makers. At the same time, most important, to mitigate the risk. Mas skum kami wa pasek tiagi dala ngaral risk on face. Skum kom mamatar resultal legislation marada mo nga damage ngira rabway ngara nga solution. Tigidal ada olong seura policy makers direct olong seura tigal nga think tank ba kambes mang tara udas wel bolda ke omra me o siga malungil udas mera el merbelaw mang di mal o nga siring agil ade gulukorngil Walter Heller gangamlo famous mang sera abolser direct lingi marnya agil lebera audo del Mora Foundation ringi ngari sa University of Minnesota ngari atara clol building ngari lil mga clean mura ngagi ruba kaleng marklo impact ra life ringi mau the swell 1961 one man ngilul daswa ngurspe genedi edi mlaklo spera alla para ada kongres merul dimle helicopter mong imotokoy malo nga sire second part ra agagi dele tapi kira ngir ora itu nga kala mo taxi ngira uri ledi kado mesertiale front page ra atia belar al silseng
Kura mo alarm masing email dar tel ada belawa namo kasinoma. Di like you say, age ngara record. Di tigel di dinosaur tir. Di tigel maltela. Tiril ngara guru. Segid. Ma akor om das wera bora idung tara makil siya akala manakal mora. At belak masih gumdas na mora point masih kadom das ra tara legislation the mga click masih soda tax. Moringa tax ay gel roguli lumala mal cross sugar ni. Letanam tik masih gal excessive amount ra sugar abangit in the long run aswel kosa kasino ba. Gangarang atata magul makalal mora nga malaali pas para lila asam masange. Edo mesa disigel tanga soda cancel bolong ara recycling. Arang tabangela batok. Oy si. Oy. Hindi nga nga bura idung tel balwada amagayal del bulu mang selbol kora kasibe na moswada kora malgolt. The first thing ko say kadang poras tuang idung atara asoda. Tara Pepsi. Pepsi oy 7-Up pangarang Di eventually tianga for so many years and el create tara buktara badang larak tamang. Kada tax ringi digel dai drink aja kada tax. Ligay ka sugar ringi. Di la kusok masay. Yang ra effect ringi. Well, tablong effect ringi in the long run. Number one, reduce arakter belaw. Sige tara long term objective ringi. And what I do, I get to go to those that make a soda tax. Dangal me, they create a fund of the other hospital. But tara hospital ng ilom ko ada, agidele rising cost ra medical care hospital. Offset ra agidele, ara lagru akaran mangarang ma. Mga bibingil mustri ra toktang manus bonus tir. Something like that. Di dangal mo ra. Purpose ng dangal mo ra public health. Aklot check tablol bulu udlel. Taram le pioneer tigidal idea soda tax. Ablura inland pa Mexico. Ya etamlong monitor gagidele effect ringi etamlong tikma se mle reduce agagidele rakt especially wa diabetes. Direct mle encourage rar adel mo makumbali, mo start murula health snacks. Lagi ako to soda snacks ko aswel bang mas kabay ko murula snacks ma ilum healthy. Mang agal yal private sector udleya amno respond al murala start murula healthy snacks. Mga school. Ang school ang mga will snacks. Direct mestirar at parents masih amo kumiul long mestirar arang ara school mal marcos lumul. Elagum daswa if I'm not mistaken what I do STA aja kal allow arang ara school mola ba soda ma lubeng juice ang ada sugar ngin mora school. Oy si. Oy. Adi taro lelagum daswe tara senator tara delegate ng sital shorgit. Kita direct part of think tank. Nila soda tax. The monitoring mas in the future nga effect ringir belaw. Egel benefit to those that collect ngal mesti other public health. Nila nga kamal domestic front page belaw mas asumo ka mal di 17,000 500 tel ada namo o kasino mai. It is something tianga wake up call more gid mas namo gidal start telom daswa a healthy drinks, my healthy food, my healthy lifestyle. Gigi da kora tablol tapi nga ke ruba ke mam saur. Ya kam sula kum das lang katamal masangara au guru. I see. Dia kadam masangara prevention. Last 5 years, 10 years. Instead of amrur tiagi den molgorin wasarangal ka skula mo dia kalong amrgos, angal ka skula. Amawil exercise. Egel betol klung yole laklangar. Katabay sang arulia referral hospital gidra Taiwan Wiriping mara India
Kita dir murta tirgel ma lei maldar na mo kasinoma. I see. Idi agar adra held ngara igal school. Make sure ngal gar murt. Ada make sure to semriara tora held. Nak tiam nomre kan sande. Tumde invite na kala adra yakyun mo. Tial opening ra 2026 baseball season. Baktong okle mula kita ngura a sports bela. Leng atoil mera nga kasi kamera $5 ni stata a program ra 6 o'clock ni stata yakyun. Mal di mlaka tirgal adro goil lula batayem. Asum jak mo laba time ray gigit to koy ma. Akmurtil wasial so kung mo magigitial ay gal klola di sal tial sports atra badengil. Hindi umil sports sa attract ra umil oenda. Lel so kung mongguk ti klogoliw hindi ala dro mesir kumin. Mak ubesir tire o mesir tial gadrila stadium bral oitam $1 million ngi hindi akar memesay yakyo. Leng hindi ka laganik taigar ro gulto ko. Tukuk tirulilo asetia timra iram bergo. Hindi ka dulu asetia omtera blu raira kada marungi because en suada arbu ka bola kal. Loli mabiyang beto ay gel partra helder tia ay gal tokora sports. Hindi ka din tokora sports. Itemla o itigi dro ko amle witness ra begel bela umno Taiwan. Adimne 2 months. Lo tirak resel helder Taiwan. You eat on time, you sleep on time. Tsaka mo lang adokora campus. All these little things that create a healthy body. A healthy body create a healthy mind. Begitu tiam na witness na akmalungil buigir bela ol misisi. Hindi mo nakabol tarra at na deteriorate bakil mera. Ya system kita dia kan protector ni. Bakwa si ulgo mang tekora mo sa ela government tergibil omdasura prevention. Asim dulu si PE, dia ka, terus dia tila, dia ka requirement di selective. Ngel soal ko amora track and field murta, amora track and field murta mulatal da label gitu, bukan number 2, bukan number 3 da obesity ada tial lula. Almarat ko. Why say? Besel aigal ludo da toka, agam metam lagi na meskida, aiga gitu le grant. Protector maklungit maklulungit. At the end of the day, 500 trada kasi no ma. You know, Excel, hindi ka adil mo yung igang kung mo kasi kami assess ra value rak lang nga kita adil bela. Hindi bakko ra mo kita ngulo sing ra. Kada nga kada man sang ringi tulog mo kada nabi sa kasi ang kita giri healthy. Ako mga swear, wala idunga. Menurut kia tinggal abugura abir min di bawah mereka gel program ringi masa belawa belwala mur belawa belwala dingis kita compare mo gel bura Afrika wa Sudan marwa ya Somalia ada kay makmadra jaga kelir kita opposite tirga madra agal kita madra dingis le kami sang ngari agri adra Trump adam rigel mere mudrak masi agal chur belau agal chur bulngur atal bornya ondibl gira ngari akal masi a problem sel la adamo desperate al adiga temir mrulang wil agora healthy gal kada marwa donuts marwa abrabang ma sodal mal mesti rubak masi engar rubak already kita health ringi kada masugal mansang Ega maluil anjir ngi. Problem ngi buka kana mo tilil. Lokot tawar kang waya kana mo offender kau. Maise. Menggang adi til ngi tringi mangaringi. Lidan ngarang kada malang mes. Number 2, nsiwa ngarigi da talbari ondib lang ri akal ringi. Maise. Mang agar kamali lagu mes tara ko tol expense ngi baray dung akal. Sebab tamu do mes agel kaleng di imol ad malklo. Jakal makang. Malklor nga itel expense ra adel tira mo pe ablal sa riula ya adel mga adirek mo smer len ngaria fried food lobangel mal margos le ngrang klele klio which means nang bisa ka idea udlay
Abelaw, ospe a national nutritionist. Exactly. Ooy. Ngel ulelela di mlogora president, mother olvil, marogul school, marogul agrabluk, maserbulu, marogul oy tagagid, igagid ato ngang. Dia kan sebela governmental host ra. Ooy. Ako ra blungur ra. Kita belum luas governmenta. Am na teko bere garo ko mundia sila governmental host ra Thanksgiving. Lo magargid ra dia kalungil kal. Segit. Lesel de mora gal rogul to kol doru lega gid de complain. Di ka ugila azir ngi. Ma temptation na no dia we bula table. E ko se berengu Thanksgiving kelitia Kung tal do. Ooy. Di merang okmona to mga ria national nutritionist tergide. Inge relela adi meral diol sa akla ang wilgal magital gal promote ang sir adra blu beto ka blu nga ringa adal purpose ringa title ringa national nutritionist ngi dia lendan ngarang rabora idung ay gal kom bali merula kal ramerigel temlak mase ngel ada merul sel gal di wangel adal the composer orchestra. Sa orchestra nga ringa violin, mga ringa gita, mga ringa trumpet, mga French horn. Selo tergin sa dalo ring sel. Ngi ado or selo ba sel stick mo toba da will sound regal instruments ra kamiu. Lengo gira dingad. I see. Engel tigel kom baling ram rigel murula kalkala kasi bol cross sugar ringi bol klowa ajinamoto oil ngarang ngungirar adel mo mga ngaigang. Kaya gidil biyang itong lutong ila ay sumuman mo makalukol to. I say. Ningon marade. Ningon marade. Oy. Sige, demang kita maral gumdas na mora crossroad tiya gidil. Kami sa tiya front page tiya bela we. Tiya nga gumdas wake up call mase namogil nga ringa nutritionist bela wal advisor gid. Marala school, marala oblil, marala kagale murula kal mara kamaldil advice mase please mo kami ura gagidil wa fried food. Igagid ya mga tingit tahar tergid. Sira last year igda ne witness ra abakor da setileg de tilog sa social media 1,500 other bela ay amlo dia kalkir bela. Ilang 500 other bela kasino ma to nil dia ka. Agarul. So far dia ka agarul. Manggada population rebela margadiri multra negative. Girela government tergidil bokor gikra ngargedo matmo healthy ngariara ngalgir mugrol diakal sera badingir negdo tiaka tari awil bulu kira di mon adra bulu adra navigidil declare bulu adra was a pristine paradise yarbek adra pristine paradise amot mokortire misil moratara bulu Naiga ko tanawa na ito. Dolo ko madorul. I see. Sige daw ko yung subject na. O sang etara time ura itu ko demle milsada topic tel blaya. Tel program rigida demographics. Asgumar adar bela di kay tapto damar ada di kay makmad. Ya arola malgegrey. Eventually en more pressure as social security rigid ma pension fund. Even though the government tamral trial lo sigal do ulele saber tel pension fund ma SS hindi sugo magdi minus hindi mol chuburer hindi kal enough for other warrior pay into the system tiya nga effect from all sector as a population social economic finance culture dirigel ngalike del mora outside del may betul tirsil may Dialo dengan culture gitu, tuguk ospe ang seul masub try to assimilate back to society yang aklolul daswa, but we can start off by focus on health gitu, like you say. Dengan prevention, sentang ngel terarubak masih 1 ounce of prevention equals a ton of cure. Maligagal prevention and the cell cure niya ang malchloride limang. Jadi ulah klat kalau mura adar belau ma leader sergid masih tiya kita health sergid amal global goal. Health is wealth. Health is a wealth. Nga ka subject na afternoon jaka. So kan mo touch sa togoras scholarship ra blue belau. Yes. Yan nomere kal Sunday no se ve el interview ra terul. Ngal ngara
Tergaso, sorry mo, physical therapist. May say, I see. el loador el anga imo aurora imo intern ingal in charge el anga miss gel kedrira ngal ger omni gaile malagila former governor anga aur donatus el anga arba bel therapist na moseb el guk india ul mak pring tilterung tora ula ulsis aklara imo toile ela om scholarship mo na Taiwan masyabal Mahui Riping, ma Australia, require mutul mervela. Om earner says scholarship ra military, wa o ledra Nick Sword. Om top de require mervela. Asum gu earner tia scholarship mervela, hindi kam require mervela. Wow. Bela tabtol ngalageda mora skura mrigeleng. Opportunity claw yate ala obolgi uktimla full courses and dial club rigel dial wa igid lo digid merme I see. Mang omisin de ngal gang ma skulil ngal gabela mo ram rigel mo dia dial sel dia comparison ra ablur ram rigel mablur bela whatsoever tel bro ram rigel tiya mga klara blur ada sera gel soal mang akora o tira ko siyang adra government kita gil momdas sa sumko earners scholarship ya mo ita let's say 6 years kung mo toda da nga mo master degree raw engide men merbelam ko real at least 12 years le gulo ama udu dira adra bela rogul nga rasku engya tigim tingita brain drain Kailangan mo do ro biram ka rela den ngasi hindi ka gibor ngi mem kara hindi tirgel ko kumlora Taiwan ma ngagidil gulung do ngi ngal kara mora Australia require merbelaw marna Taiwan require merbelaw hindi kita ngalo da say gidil pungkas kalel marna da bay soril win raskala sibra government merbelaw lang ngima labils ka a lottery Kiti win na skala siya mas kura Miguel Momrek mo to na school siya ada ng acclaim kira Miguel la ko men diungin dia ka ada require ka mutul merbe at tigda direct mal di what happened there what I doing school di nak nga sige scholarship sel tal di mo senior ka late Yerrogul Corporation amel recruiter tier I see manggot na bo bring tira merbe la tidi pumek mas diw lang nga kamla recruit na ka mobil ak mo ra mobil na mo ako ba degree nga ka kuna mo executive kaya mo ngar ba adra gilor matrigel mo soldado adi pume second lieutenant I see mang bring tira al mutul merbe la bring the tir unless require tir asum to win scholarship merbe la el merbe I say engya mo muira lom stel bululeng angarnya Arbebiran kan ada ngodo do urtir ngwasi. Obong timi retire. I see. Kama mami magaratial bela. Di umrulan la. Ikdo motit ala lom sum modi as pedro yor. Agum daso sa rogun maklol ada. Ulo mutkardir ka kora mauso o ide dir mo. Alom sa malklol buiger belangan nang mai. Din dia kasi in merme. I see. Esil klangal blal bebira ikril belaura drang clear. Amal rarely igungur belaw. Di tirgal ko kumlo na skura Taiwan ma Australia ma ako example lang alagila Jackson Irangas. Mla skura Cuba. Eri kwan belaw margadira ungil tok tangarada di in very short while mla mo tara do mo ringil tokta. Lang uro regal private clinic mal. Hindi triste ang artiya. Ako mda suar mereder kita giril mo require tiya ludude de leng. Ay dia kalbo todo ay gangar elol men meliol. I see. Rabe kerak. Lo top de ngir mo nang gele kada matrar lom sarandi. Ako mda suar mo radyo atara solution irtiya. Me daka peer cell system adra Israel. Oy. Ad Israel akmal wasi welcome home program.
Oy. Sel program ragagi dele Israel. Asum galmut el mera beluam. Tsigi ablim. Tsigi relem. Ito incentive al bastrira returning home. Sel el Zionist movement Oy. Makmaseka kami. Tartil mo radical. Tekmo se mal to kaudo tra government. Kami nga maybe $1 million el make mase. Kami will ngaram rigel. Omlut el merbelaw. A government merbelaw mas kami bonus el start off money. Let's say $2,000, $3,000, sige alis el kami. Magkano apartment ra kami? Magdaro apartment so lang malubang guarantee kami a loan kami will magtorabli mi ura ako at mi ura babalda, okay? So lang asum ko may ang area opening kami a first priority. Wise. Lang atraw das wer over idung gitar ko ra trata ma president masuduri belawal mo o center of finance. Makmase okay, mas kumal center of finance girel mal betukar other belawal. Lola ba will school, will education. Hindi missing regib. Mo sa tiyak ora chicken and egg scenario I see. Mga titril may, esel may kung akong bali a follow review. Diya sa akong bali may, omnibus, hindi karan mo rule. Basta incentive may, abang kamirtiya, ma insurance company, ma reinsurance company mirtiya, maradra stock market, maradra mo doon, manage sa udo, dragagi dele money market, amailing, already, limos ka lugar, pero wala ba degree tira. Mura loans. Mura loans. Mura loans ko daw siya loans. Oo, magida make money because sarang lagyan ang loans wala ba skills. Exactly. Oo. So we have to find incentive may. Kasi di mo na ito ko doon may sarang itiyan mo mereka. Atuk sure sige ng galil. Ngarbabal toktang ni Dr. Said, el professor. Why say? Di facility klunyole la bulu mabud ra bulu. Umla mo suri lo mo do ra school akil toktang ra bulu bela. Kanisa. Oy gigit to gigit del merungud lo sengobi orgadi mendia kan tob. Le just imagine al dul wasingal. Kau kutilob der kau gal specialist toktang kutilob der yang ari option sa kutilob der university ra Hawaii kutilob der medical school bela. Kamisa. En dio muleng bela oltob dar ngarba beltokta. Makora di kale kada sen mal gora suagal kumurnya sa skala sibul ngal ger belao. Requiring il lemuten merme. Moita udude del mal betok. Also moita 4 years sin nga daigak. Imna mo til nga school mensualo sigra job ringi ingirel merme. El meuror belao, at least 4, at the minimum 4 or 8. Why say? Le tirigel mla return. Adi kan makita lang retir. Tirigel buge belao ngila schoolir mem na approve themselves for a egal job. And dapat lo orang al other society. Kada na mo siya o tirigag ang gato spending melom sa ngulbuin, gato spending melom sa ngulbuin. Lang kada di i-repeat telo si Shul di naka-plane, tira di out-migrate, kita di mo kasinoma, hindi ka kakaral sa survival. Gireda, sa tukarang rigeli udali, kasi drastic situation require drastic action. Girela ka, government trigi, the mga leaders sigit, kasi please take some drastic action. Oo. Kaya nga, serious matter the face nga other belaw. One more thing, what I do, koramle, you don't have to look sa omasat tetora health, akamalomes belawe udle, en couple tigale adel beila mas maruba, you know what? Adib all mred del mar, adib all rubak. Armas sakyay. Akmal mo omes ringi tigal ado gudong trir. Akma setara kumes ringi mal Gidal saal adre beladi all matak mor alsel o malam al dagol o malimar rom mang ayagidal tublong of course arma asa jakal salong arsay maul dib all ka mga life for tit aruba ka dib all mo diga 60 50 emla kas padakla a lifestyle plus arma asa brurong milgal oldar ngiraw mo komur etira adi mga der
Kita di mga langal. Mangmarang mahal. Rool tak masih. Tawal maas sa maklol maas. Exactly. Tial bulur wala di maawa, bulur maas. Garang-garang ang malbo umot masih. At tobacco use are mal dangerous. Maarugo. Mabilim berkos. Atok tam lak mulirik masih. Drink in moderation. Di ka madangi udalay. Ay RSL payday the tura pilu club. Di blower sel paycheck. Di mo tela o magida. Hindi lang ngarang di mo na ito masih gal arugo ay gang arus per trigal outsiders sel mail. Rumudeng malungil effect ringi. The social impact, the medical impact, the maklo. Even though may sa history of American Indians udalay. Bato ko tira. El ato po Indian reservation na manigaling. Nga kamar imong. Actually, di ako dyan imong. Maybe a couple of block for me. O bali mo rom raigay amal matarab sul. Ma-unemployment tarmurta nga 60-70% unemployment. Tiga di musuka nga welfare. May udaw that di milimar rom. Hindi siya smer. Mang ginadrebelawa, ang initial program rak mula wakambes ang arngit masih mga sadalaw at tobacco use. Mang as ko mendira kelida kal mga sadal mlutel mataksel borbap. Masih. Oo. Malum sto ringi. Lidal ngarang. Selbo say ka mga kaharaw expensive tiro hospital. Exactly. Oo. A society mo pay ramistegra bibira argidal jakal tekira health tir. Ako di rakal bring udalele kwartiro ap tulugot mo si maral bato ko other belao sa ala na mada rira dirga ar inda lole marom berbab arir. You know, kaya kalau nam adakol watir. Kita ko ayer ko tol daru la awana gitu. Kada bring lower bring beli marom la adakol. Why say? Kita aro ko to di ngara gel extreme. Exactly. Kada beri del mar. Tutor mek masih you work hard, you play hard. Begitu dia kerja, sebab time kedukti work less, play hard. Wise. Partra cost of living in paradise udlay. Wise. Atara ako ra soal bring it up lam kada ko ra. Nga matengil waseng ngaringial ulbelaw. La to ra safety ra daw. Yes. Ak matengil waseng idil erta. Tobra apa kambing trulaang kaburs tao lol tagarar ngodala lol tagarar require a safety jacket el dia que require el dimre raiglobo require a motungiro le lage que kada apring abre tiam lombre kal sunday ya o leges eligra kailang amla mo iruing del sandera al top del mong el mlaka luto me ancora di un deswego si ulgo mulu safety jacket ang out me sebel era los classy que te mil sang le ay jacket ta either in green and red atang me sebel survive era tengin kutara toy tirgel adra ureor mil tamal rablu nga ulgum tulug safety jacket en el require la en adim nakatabo da labang aratial o itial mal bring ito ko engar nga ranger egal blue rogui set requirement by law bal sumo ranger nga yaw misar adel mo mas na bila sa katartil law safety jacket e mor ka itial bila sa mula kaloral e make sure egal rogo requirement la I see lelaki ang kada gaganel blue mang mal mo ko target rida target akora akmilsa kumtilar ngul bela ora tira langaringia ontilang eso ramadala PPUC PNCC PCC parking lot oh akmera blige diakal sekal di diakul nga siya ora maktuwa mo masara blige mo ya mo lugu ang sel sa kanila mortuary ito ko raw daw dumatorang yeso tarato sel kuntilan mo bela ora radal adro mo na tira to ko ra class safety awal mlak rula nga ready kam imagine o masara skogi la kaduraw wase fasten your seat belt e bolo wase skogi mo do del bos mo yaptulu me madeng
Hanggang pilot ng tigil crew agirin mo ang ongor de idla. Hindi aktu mo ongor de idla anybody. Aktiwa si mo ta kikli kada kasay, adara usper adara ngod blue. Mahmal mo brother kita an matamal adal ngari nga ako kardio mo ureng si ulgum turul tirak kercet tigila. A safety ra daw adim nak kadala tinmira toma aklalo ding adim nak toma klangar. Ya ko na di suaka duli man makita mo ko ra. Other way laul mal ngaringal ulat ko lakad ko ra kringin morsel lematamal lang ara. Igidro ka mo ka to ta kardim lo ka to ta di mol buluma kausel lu ay sila si mon mutra ka mentra Miguel mang ngodulu klia dia kal mo al skogi el meleng aklangara ko tul mo club gur tial bulu ada de kiran se. Kasi undilay tiyalle maral tukoy tiyang ngaka akirel bui ke direktel botogo krensa adal miltamal radab tririd arngisel mal famous case udilay adrang yaur amorak adaur abililyo Mildi ba ali taklir? ngari taklir Magardiri ka masadarin mo lang to this day hindi na ko sa triget tamlorgir Oy. mysterious hindi maral tukoy mang Selvila sa ulbeer weto jacket tara life vest. No. Kalala adi amos adam tigertir. Kita ba family nga ka direct nga dia idrada maka direct same thing like askum tial issue na mo effect na family gid or hotel mo say that's how serious it is. Gire lang gidil adal tira samba real dia kal ngasel ert ya otunga jagetri. I see. Egal waktu ora agel designated port agil nga niya urangel nga niya rabe town make sure aro especially order magal belaw rogil lang I see. man tidel mo bang rawai sel to ko ra bol kukul mo elak mama alatel ertrengel ngaro oriol mor ngore mute tengaria life jacket tringi mungil hindi betul karngil erte ako mesra ada trick na mo kora take it for granted mas hindi ako ngila daw hindi ako dos peringi tuk tingul me kora dong okrebe bulo betul ra deringi maral important sel do tungir gi de passenger sel kora sel man dia kan oi leng you never know accident can happen anytime exactly especially ba blue nga I say Tiang amlamo more than 3 times. El vila sa di mo bang araw ay siya toy. Tiyan matala bulurang yaw. I see. Leng arabelam tar busul klaro. I see. Ngirela Rangers and Man City itaro kulto ko accordingly. Okay, right dung so many years ago akle adra PBA board. Ka are am ni sele ertrul be erwala la bitarang ramdiw. Mga remil tamal mga riros. Mga kamlo face yourself tigel family sa airport wala ba bunga kama sel tama minister foreign affairs samle temis small agimlol terum lo face tigel family and mal mring rigida mo explain there's no explanation Hindi ka explanation that's why like you say ounce of prevention is worth a ton of cure malgredal di keep dia kada bod ko ra complacent mas oy mong ilada be don't worry tiang every day gim ngarngi dak malgiria del prevent accident by wearing a life jacket direct elanga malungi ringi udleya elanga sumuka ngara manam si agidel signal raga agidel PNCC mang ngari agil de borngi jakal gerdi seldi contact ra adra blue setra mal na help ra tourism industry gid nonetheless, we have to be safety conscious. Aktiregal iliwira social media confirm ringil wase ngari gidele bigan ngara marine resource. Semen mo ngwa mumarara ngulo yara ertragaw Valentira la nego marine installer malsuma makasakla. All you need to do is press the button. Itira locator ka lo ba GPS kasi kung biba akar or something was wrong. Ako ba sa gidam na mo gida kada na mo maral bulong na mo gida Morris.
I see. Ling turista mo toko turista mo narmi de belaw ma. Let's just hoping ngaringa ko ra ureol gire lagi ba abula da dolmol mo waisel. Di sige ko ra me sokal ko tatchering al sum dir ngaringa ko ra subject terkau the boring ma the bora lightning. Oh, as the bora lightning go. Alle udle bora idung akti sokal mention tiagi de akmura news alsil se tiale Ministry of Agriculture and Fisheries malungna reported tir. First of all, kudos to Minister Victor. Leng number one, the malkipa statistics. Ako ito important like with other statistics, inadet masih ngaranga trend. Are we going up, going down? Detailed statistics or masih abelawa manamum sisi ele balala madalom el mogal ma livestock mana botogor ngiya adom growla. Ako ito important toy landal ngarang gida mal clowl 90% tra akala di import. Mga audodal mo, earn amal di fly out of the country. Oo. Diskum ka na mo started mga kalit. Although that remain in Palau. Circulate al silbelaw circulate mora mo pay siludo da mo income la taraad. Mungil ada siludo de buk murula siludo del pege los pe mamula klangarngil mongil gider rogul di migi tingin lagi ne di. Silangas adol ara harbor gider rogul di mon bibakla. Saka salungil to ko say. Ang man girelo ay say. Oo. Bakmal kudos to Victor. Please continue the good work. Magmiwil ng para farm. Believe me. Di ka other nga siya farming is a low job. No. Talaga a noble job. Lagi mi magarar adal save a life ra adal song rengel. Keep it up. Nga kasi paras to ang langara fresh vegetable udliak marlomar. Let's support the local farmers. Kaya ko lightning nga ka ongil lightning nga udlaya tiagid. Tara ko balbutiringil mal masisil from Motablu. Tiligal durtwa se influencers. Tilige udlaya amrala blu. Film sel tripertir mega comment. So lang postra internet mawa Facebook. Di malonga siring udlele nga bibir tiril up to 5-10 million followers tir. Ooy. Mase udlele free marketing el morbelaw. Maya ka spend the emotions. Itrigal adam ra lo mergra a story belaw, el base ra adam la merbelaw. Diakal belaw adingil promote ringi. Ang adam lay el independent el ado spe udlele milir belaw. Posta experience ringi ngarang al west belaw mangara experience ringi ngaralkal al gilang mlo milir rege emla interview at albuger belang tardilang marat tigingir age ko tloa powerful media leka okmoral to ora idung digal promoter kaw the first thing adogerak mase ngaranga credibility ringal askum dingil promoter ngi hindi ka adal dingil digal promoter ngi mang sel question up mase telang ngaranga mal ne uchi ngile marketing Kaler guktilo sa dagel krunyal elo marta gel boror tire. Disku mang adal independent el adal dia ka adal perengi me milir belaw. Itu leo miltokoy. Itu leo miltokoy. Mal klo impact ringi lang area captive market ringi. Matiang adi ulaprat po si di clean ra kablid. The continual maklubok tel bulu bulungil bulu. Do lala mabung makarakar. Make sure blakomi aja kalau pi mabilis aja kada lo mang ararada ngarang le tigal adal me agagi de rogo di motop dra agele program bertir mang tiako kadi ulakrat mar adra blu mase abelawa ko tulungil blu is sometime gide del morato ko ya alu de mora biurisya ala ngair mora itu segida kami tena man masaul dia nga lightning nga ngoyura Asil front page at Yabelaw. I see. Mengaringat temlol tokoil, so is berap turu. Mengaringat ka konstitusyon lagi teman luut. Bakli belaw lagi.
Ang aramong itirgil, di kalbor ngi. Luto ba akla. Tesong rengar. Amurar metit. Ito protector tiya. Ela, muyur ngi lengkal, bugir belaun. Mula mo puto rakal la beil. E beil ardi rasina. E gora, dia ka, tinggal ang humanitarian part rakabul menterbela whatsoever. Kado gora di wasi, dia ndato melia la mamodur kling kal morbi. E se do mesringing ukting urang akang kada marudra drang okla. Ang nga la miltamal lamang sebeden mender ngi, sebeden mender ngi akong das. Nasibela arungura tial government logri ngel buigel me ngoy titrin mor madrira pastor mar madul social worker se wase kami aigang kami maral gengel mo kaubo e magaran reform como biiling lendim langaran atamli adi ibol til melia ketial mla mo to rakal dialo dim naklo tilak persegidel tiagidel loruri adra brigel amlay miun merkit el tiak do tegel bas tiak kit kado kus kelel tiak mang aku uptetri tirgel ngalegel lela lorala drir itigan ngalgel am gegere itigan telar krir no me sektir tamadiri ka ngarat one or one two sia singer tirgam kagre ngalgel trudit tel drong okla al tak satisfara written law maybe government tergida dia kalau mukre live di nga bader nga mal bader dra government dia kale saklunyo le laklangar madalang okla idio mesir sillo mesir ngi di mrael ako ngi tergida adra government terbela umang mar terbela ugo kol tirak la siyugang mesatiam misab angkli elak di lakora di motirak lalla itu tirigal ngal tiriga bodo shorti adam reading iltang yang baik dari dia burden dan mortial tial family madalang oktiral ngal kamu kita ulgululi lan dia kata dilo meset wadingun mo siya siya lightning nga makman makita chos ngal makita chos ngage jakalo mesra akabel mentergidel mla modia kale sa akli bela orgida a history gida tol ada ulum akli mem tengel gida metete la time Jadi miur gidel mora ablirar metet klangar weder ang timin soamang nga tul mergidel waseng ka ulel nga oel ngam langara kaya nga terwa ngam lagrang tegil langara tegil hindi once in the board send lang okla ider kabla le board til wase din ka ada sen molto de tirad bakun ngitra ku til cultural part ra blur welaw bal lesat tay gidel dal garel drang okla el sub akli sum dia sem sub akli say entang sa adil kita sa akla rungil musiri ma arang arbabla ade awang kalbuy gil mal ay non tirmali alla say dia question ha di kita tumul ko masa sel la tirmali malabodo bringi imtel dalong okle masalwa say ngarang bay tumali ila almor mada ay gaya programa tukmam terura ka si sa akla agi mereka suliun mo sabiul buktunin ila kada maral mo kmuso isbra ongerul boy kad maso isbra ongerul boy lamang kada mo so next week ako maral wasi kada mo so isbra Valentine's Day kada mat bokro gidan mo ormul armudo mo ka ubtiga reng rokuy ilang Valentine na adi kadila mura kau barang game mab ibang mura neighbor kau mara grandparents kau mara other bela masa selungil feeling irgidel aktiungul mo risenga kamal merenga suli me Jackson ra ate mem ko smeden mem da siero urang lo si ulguma atol gindo ang nga relil dia kan tinga melterung tingel bela gi bomara luase waise me igom silmil Sunday se ya ka si sakre al afternoon ko mal masaud